Žitije svetog Petra Dabrobosanskog. Sveti Petar u svijetu Jovan je sin Mare i vojvode Bogdana Zimonjića, sveštenika i junaka Hercegovačkog. Slično ocu, i Sveti Petar je cijeli svoj život vezao za istorijsku sudbinu srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Sveti Petar rođen je 24. juna 1866. godine u Grahovu. Prvo obrazovanje je stekao u kući svoga oca, poslije čega se upisao u bogosloviju u Reljevu 1883. 4. godine i završio je 1887. Školovanje je nastavio na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Černovcu, danas Ukrajina. Godine 1893. postavljen je za suplenta, a 1895. godine za profesora u Bogoslovskom učilištu u Reljevu. Neumoran radnik i talentovan pedagog, Sveti Petar je u životu bio skroman, prema svakome ljubazan, iskren, pa je tako stekao mnogobrojne prijatelje i poznanike. U manastiru Žitomisliću Sveti Petar je primio monaški postrig 6. septembra 1895. godine, a već 7. i 8. septembra je rukopoložen za jerođakona, odnosno jeromonaha. Godine 1901. Sveti Petar je postavljen za konzistorijalnog savjetnika Dabrobosanske mitropolije, gdje ga je zatekao izbor za mitropolita Zahumsko-Hercegovačkog. Vaseljenski patrijarh u Carigradu Joakim III. Između 3 kandidata izabrao je Svetog Petra. Konzistorija Srpsko-pravoslavne mitropolije Zahumsko-Hercegovačke objavila je da će hirotonija i ustoličenje novog mitropolita biti na duhovski utorak 27. maja 1903. godine u Sabornoj crkvi u Mostaru. I tako je i bilo. 27. maja vladika je posvećen i ustoličen na tronu Zahumsko-Hercegovačke eparhije. Novoizabrani vladika se obratio sa nekoliko toplih riječi. Mir neka vlada u crkvi našoj, koja se kao dobra mati toliko brine za nas. Na eparhiju je mitropolit došao u veoma teškom vremenu. Stanje je bilo nesređeno i zapušteno. Za vrijeme dok je on upravljao Zahumsko-Hercegovačkom eparhijom odigralo se nekoliko krupnih i tragičnih događaja. Aneksija Bosne i Hercegovine 1908. Balkanski ratovi, Prvi svjetski rat 1914. Zbog gladi za vrijeme rata 1914. godine mitropolit Petar je preko svojih sveštenika skupljao djecu i slao u Vojvodinu. Među tom djecom je bio i naš crkveni istoričar dr. Đoko Slijepčević. Svojim hrabrim držanjem i svetiteljskim životom mitropolit Petar je sačuvao pravoslavnu crkvu i svoj narod. Na eparhiji mitropolit je radio svesrdno, apostolski i svetootački, poput svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostroškog. U njegovo vrijeme je podignut mitropolitski dvor u Mostaru, kasnije spaljen i porušen od ustaša 1992. godine. Završetak Prvog svjetskog rata on je dočekao u Mostaru, a onda je po potrebi crkve premješten na katedru Dabrobosanskih mitropolita.
Sveti arhijerejski sabor Ujedinjene Srpske pravoslavne crkve izabrao je Božijeg čovjeka Petra za mitropolita Dabrobosanskog sa sjedištem u Sarajevu. U mitropoliji Dabrobosanskoj Sveti Petar se pokazao kao pastir koji djelima potvrđuje ono što govori i propovijeda. Poslije mučeničke smrti patrijarha srpskog Varnave, mitropolit Petar je bio jedan od kandidata za patrijarha. Međutim, za patrijarha izabran Gavrilo Dožić, pošto je na saboru dobio najveći broj glasova. Za vrijeme Drugog svjetskog rata mitropolit Petar nije pobjegao na sigurno i bezbjednije mjesto, već je bio uz svoj narod u Sarajevu. Međutim, početkom maja 1941. godine ustaški povjerenik za Bosnu Božidar Brale zatražio je od mitropolita da sveštenici više ne pišu ćirilicom već latinicom. Mitropolit je to odbio i očekivao da ga svakog trenutka uhapse. Poslije podne 12. maja 1941. godine ustaški policajci odveli su mitropolita u ravnateljstvo ne dozvolivši da ga neko prati. Iz policijske uprave mitropolit Petar je odveden u opšti zatvor Beledija. Tu ostaje nekih 3 dana, poslije čega se vraća u mitropoliju gdje je uzeo neke svoje stvari, a ustaše su konfiskovale novac, panagije, odlikovanja. U Zagreb je doveden 17. maja 1941. i smješten u zatvor zagrebačke policije. Također se spominje i njegov boravak u raznim logorima gdje je mučen i maltretiran. Posljednji pomen o mitropolitu imamo u logoru Gospiću od Relje Bilanovića, koji je doznao da je prije njega u tom logoru bio mitropolit Petar. Srpska crkva je pokušala na sve načine da nešto sazna o mitropolitu, ali uzalud. Poslije rata, okrivljen za hapšenje mitropolita Petra, Božidar Brale izveden je pred sud gdje je negirao da bilo šta zna o tome. Danas ima više verzija o kraju života mitropolita Petra Zimonjića, tako da se zasigurno ne zna gdje je grob ovog velikog mučenika, čovjeka koji je cijeli svoj život posvetio srpskoj crkvi i srpskom narodu. Mitropolit Petar je spadao među najobrazovanije srpske arhijereje. To zaključujemo iz njegovih poslanica i propovjedi. Propovijedao je uz ostalo uvijek slogu sa drugim vjerama, sa omiljenom devizom "Brat je mio, ma koje vjere bio". Svojom dobrotom i plemenitim srcem mitropolit Petar je uživao veliki ugled kod svih građana, bez obzira na vjeru i nacionalnost. Propovijedajući ljubav, praštanje i milosrđe, mučenički je položio svoj život da bi generacijama pokazao da dobar pastir što kazuje činom i sam svojim potvrđuje činom. Živio je i radio po riječima otkrivenja Božjeg: "Budi vjeran do smrti i daću ti vijenac života". Njegova usmena riječ je rado slušana, duboko poimana i dugo pamćena, a njegova pisana riječ, štampane propovjedi i poslanice, odaje čovjeka učena i tradicionalna, ali koji više čini no što dokazuje. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve je 1998. godine mitropolita Petra Zimonjića proglasio za sveštenomučenika. Hram u Donićima kod Gacka, u Vojkovićima kao i u Foči posvećeni su sveštenomučeniku Petru. Slavi se 17. septembra.